Abeegi 8 batwire barikukwatirwaho ekigombe kya Ekembonye Foundation okutendekwa eby'emikono izoobeere bahebwa amabaraha gaabo mu butongore omu mukoro gwakorerwa omu rwenko bw'Ibanda. Skill kiriwo ngu ogwakaluga omu ishomero ninga ogwamazire diguri buli omu weena niyetenga skill. Mbwenu nicho ndikubagambya ngu certificate eje eyumu atunga erizooba ne certificate y'omutaano ab'okuba egyo certificate niyo foundation yange. Orukurra ekitongore kya Public Service kandi Secretary wa Cabinet Rake Nachove niwe yaba ari omugyenyi mukuru. Egyo bumwijuka abaabire omu kuziika kwa Dr. Mbonye nkagira ngu esente ezo niya omu mabugo ezo bampiire ndi kuziika Dr. Mbonye nagira ngu esente zoona naza kuzirunda zikole mu foundation egi ab'okuba Dr. buyabira kiwulire akaba nakyetenga ngu atewo skilling center ey'abantu ba Lwenkoobwa na Banyakabogo. Madam Buruse Nachove ngenda kwebaza abo ka professor akabitandika niwe kandi rango kuyashaze bishitakuhakanisa washaramu wabigumiriza mu kimwe kugira ngo natuya. Our foundation targets all citizens regardless of their gender, culture, religion or political affiliations. We have 4 occupations, that is hairdressing, leather designing, tailoring and knitting. Ekigombe kya Ekembonye kikatandikwa bwanyuma y'okufa kwa Dr. Anthony Mbonye kandi abeegi boona nibatendekwaho bwa busha. Abaana abo kuba baratunze sente ezi niza kuba nibaza kusanga ngu by already skilled, they have already nibamanya ekyokuzikozesa kandi nibamanya nituza kugaruka tubeegeseyo kakosi akokuleka ngu akokubegesa kusevinga. Abeegi aba batendekirwa omu myogena omuri ekiharani okukora enkaito hamwe n'enkoba hamwe n'okukoma amashokye okurugirira hari Nachove abajwaraho nabwe nibaija kukwatirwaho n'ebyokukozesa kwetandikiraho emirimo yaabo kandi aha bwa busha. Gashoka Timothy Mushabe.